Tali peleda itu jaringan di guys. Karisan.
si Panginis. Mau dipatur, langsung lagi ko pa na membuyat ya bosku. Kita mau pulang dulu istirahat. Langsung lagi na pena. Dede.
Nah, motor mau bosku, anu bosku, sudah duka kim backup alat, jadi mesti kita harus pulang. Seperti itu bosku. Kapan-kapan kita tinggal bosku. Yondi, salam dari Bangladesh. Oke, baik. Selamat malam. Woi, ada longsor di sini, guys. Hati-hati. Longsor. Banyak pepohonan yang tumbang ini, guys. Di Bangladesh memang sudah pagi ya, bosku. Liga sulit mimbu ya bosku, Buran Liga sulit nalala pinawa. Di jembatan Tagari, guys. Bisa di pengurus-ngurus itu, guys.
Sule kan aduh ya. Mulai memacet jalan poros kawan segini guys. Oh, Bekasi Arena sudah mulai macet.